dai thor dai huri arat non puanta Tovar kimin cheneng long lilan lakha ingkoi ratrok Duarbagory kaparlo chichok langso dai huri rongbongkat atowar kahin no pik penajok havarara tatu kaningri hangjo anpin lason si chitia chitlo ni phai isi surihini ra ingkoi rahini aningkan MLA numar momin dai thoralong nang kahumri hut herangke tun kar chiduna hut ketante kangalam the arjupon itha আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজো হৈছে আকৌ আমাৰ এইটো আপাৰ দেইহুৰি লগে 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এছপিটি দিছো নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব lasi haladak arat tumpen kethan pona tengke lason hilo ningkreng lote adu barikha lote langbung inghan lason si cheleng bomlo pusi hadak arat atum chethan pon lasi sarkar pen labang so Tovar nang kaselam pivek chiaphan hadak arat atum kachuningri padupon Kona ben segang na nakyo. Dah kiyok lang supe. Siap langsung pen. Mu lasin kedam tu lah. Kedam ke bang na nangkeng lah. Kedam ngiwang ta lalu. Alang dia. Garita vi. Garita ave dia. Jela Tovar ke hino ke kusan na tang kupui ke. Na ke la nilitungi kedam ngiwang ta kostulo. Adi barikha huli puta damun I kimati. Ke gari ke hingno kedam kitharun. Lahai hai long ke adi ke hingno pensi nilitungi kedam kiwang ta kostulo. Jela kisu ke un e kachi pon ang ton ta lalu. Kisu ki un e ku tiang ton ta lalu. Non ta nilitung Kidam non ta kisung si kisung ni tumbai do hem si kidam non ta he tami gari ang tami long le delo kidam ho tami keng pen lo non ki wang dai keng belo mane la gari ta ka vi joi ni le he Man Tovar ke hino pole he. Tovar ta ke heng no lo non ta nilitum e lason hedi pasting dam dak bai do hem an he Mane la Tovar ke hino ajok si garita lang medelo he. Nanti la bangso Tovar ke hino aji ding ikpik lasun aji ding ikpik lo la Tovar ke heng no ke nili ha em 13 si nili pinam ta ke do lo 13 pen nili la Tovar nang ke dun long se me la so teng lo no anda thang kachila thik long lelang he non anda ka te la lo. Te nang ni pen la non dak Duarbagory ke jem do lo bicar tok bi la si alang li dak konsul ke jar manang li tin bank pilo puje dai thor pen birtapang dakpot harthang sinar news 24 karbianglong